دما خوش به دریه دن جارک دن لسویدیه و ایرو میوان برنامه هلبسوان کرد اتنان دوغانه اتنان دوغان حتان ها دیوانه کوی هلبستا درکتی بناو چاوین زیتونی سال 2016 دجناو شانن جی و جی لآمد درکتیه اما ایرو سربوره آویا نویساندنا هلبسته هر و حال سرپیهاتی آویا دمدريج لسويد جي مي باخفن تبخيري هاتي برنامج قالك سباس تجي بخير هذا السويد سباس تكم تصاغ امي فقرن ميرديني مي فقرن سيبيني دسبيكي وهنا كي جبرجو دمك دريش تشيبويت للسويدية بريوي امي فقرن دراغو تجي هاتي باوردكم كندكي تناب سيبيني داي يانجين سيبيني بخويه اللي سر زاروتيا خول سر جدایک بونا خو و جیه جدایک بونه تشت کاره جمر ببیج. بله وقت آنی زمان براسته از جنسیبینه ما گنده بناوی ویسی که کو ایرو بویا تارک جتاران سیبینه جبر گنده کی نیزی نسیبینه بو حتی به ترکی ناوی گنده نیزیک یعنی به ترکی دگوتن گنده نیزیک زمان چو دور هاتا گوهرتن دنابینا نسیبینه وی گندی دا خانی و جی چه بون و گها هفدو بو تارک جن سیبینه وی رو یک جوان تاره کو هاتی خرابه کرن بشک جی او تارا بناوی گود بجن تارا عبدالقادر پاشا او گنده ما دنا ورده مایا از دور جدایگوم سالا 1964 الورد دبستانا خول جن يا سرتاي خوند وحتى 6 ساله داويجي كمل نوان سيبيني خوند باشي من دخوست زانينجه بخوينم قالكي جمره وكي هر كسي خيالك بو بس تشي نبوش سببه هنك تشتنوي دما حكمه عسكري هذا 1908 ده براستی کسا هنه کی نویرا دما دربه لشکری چه بود النسبینه بود بله النسبینه بود هنگی منو دبستان خلاص کربو گوجاز دست به زانینگه بکم از بارم لانکارا زانینگه که من قازانش کر یعنی یا جغرافیا و زمان و دیروکه بس من نکاری بوزهم خلوه قید بکم جبر دسته ترکا دبو دسته کسی نجات پرست دبو وزن نسيبيني مام حتى صالي نوتو سسيا از هل نسيبيني تشكر بشتي قلت نشو زانين جهي بيتر تب كار يعني دبارة جيانا خدا كت يانجي دوينا بري تشكر دوينا بري ده بشتي قوم دبستان خلاص كر صالة حشتي از هل نسيبيني مام و حشتي وددو حشتي وسيا من بوتيكا كي جلاوة كر اللي سر جلي بتهيبت جلي جنا بوتيكا كما هبو دوردا من كاركر باشي حشتي وسيا ذات ما قرتن سببا قرتن يجي او كسي جو جبر دربا لشكريه تركيا بازدان مهنك اليكاري دابوا وك الشخص مهنك اليكاري دابوا دا درباسي روجاواي كردستان بن سينور درباس بن هرن بنختي سرختي هر بنختي دنا وادا كسي شورشگری ترک هبون کرد هبون یعنی کسی گو شورشگر بانا ما آلیکاری داوا هنگی ازهات ما گرتن جارای کم هنگی من ویدمه از به اشکنجه و تعده و ظلمیا دجمن بهتر دیرکت پیرا روبرومام چه قصید هندر دمای؟ گلکی نمام دما وی صفحه لیدانه ده بارگه لشکری گوناوی وقت تابوران سبینه از لوید تقریبا 7-8 روز امام لی براستی و 7-8 روز یکی رو که 7-8 سالات هاتن جبر هر ثانیه هر کلی هر شرکه تعدو و لیخستن و اشکنجه بو و پاشی از بردام و مهر او کاری دکانی که پیدا من دفجه بردام لنسیبینه از پاشی دایره زراعت ده کاری محاسبه منكر حتى صار نوتو السيا از بريغو ازور ميد نوتو يكي ساعت مقرتن دي ساعت مقرتن دما ساعت مقرتن از
كاري مجي درخست ميديا وكاري جو منوش وردي تو دايره دولتي دا وكا كسكي معمور جو اسكار بكم بشتي جو جويناكي از كاري خوجي افيتم از مجبور بوم كتم ناف ليغرينا كده ودويت دما صالح حشتي ونه نوت يك دو سي براسي حتى نوت بينجا او بويراك وبنافي فاعله وانا ديار كشتني فاعله وانا ديار كجر هاتبون يعني براستي كجر لتمام باجاري دسبيكا صالح نوتي نوتو ددوانه حتى حشتي ونه حشتي وحشت نهوا دست بيكر بس لبولو دما جو تشيبون قل زيدا واتندا يعني تشماتينا كشتن هنك كسازاني وهر كسي نزاني بو اللي حشتي ونه نوتو يك ايدي هر كس بي اقهدار بو بما مجار تشي ومساله تشي كجار كينا و ايجو تينا قتل كرن كينا يعني قاتل ومقتول هذا الويدي هذا اشكره كرن هر كس بي اقهدار بو جويدي از بشتيغو نوتو يكيد هات مقرتن دمك كنت زندان عمد دمام يعني چند مها ازمام وباشي از بردام لمحكمة من هر بردوام دكر از شوما باجاري تركي ميرسيني الويدي دمك امام ميزان الويدي جي براستي جيان جاركي او دمغا واناكي لسريكي تشيبو بشكي جيان زحمت بي باجاري تركي جي زحمت بي ولو مرونه قرتيد من نه برداي يعني نما درج مرو برد بلي يعني هجر ودفش تبردن جيدي تفكروا بيرو راماني خودت تتبيجي ولا دفش من بردانا واش خودفش انا بردا اللي هجر واتشتكي لو كربيجي يدي تخو غريدايد بيني تخو هناكي دوي تشرشوي بيني رابو از هات مسويت نوت السياسات مسويت ولا السويد بجيو بريغو ام بين سر سويدي و حتى نسالا نوتو سيا ولو نفساندنا كردي يعني زانبونا ب تيبين كردي و تكليا بفي مسالير وشاغل جمت دست بكر بو يعني تشاو يعني كنجي يكم جارولو تا الفبيا كردي ناسكر بله نها يكم جار الفبيا كردي بشتي جو سالين نوتي وان دست بكا نوتي دا من دست بكر بكردي بنفسهم كرمانجي بنفسهم بس كرمانجي قالك شكستي بو براستي كرمانجي كاستكارم بيجم صدي زيدي شيستي هناك عربي وتركي وتيكلي هفدو بو وش غير نمج درنا كتبون قد خجسر كردي رانا ببو تشي دل بردستي وهبون جبو كردي تشتي جردت تشتي ودايك ودايك وبافكيما وام بيجن كوتشو كولاني ما دابون ما تشتي دفكيبون براسيا يا برسامل سر جدرين نفيسكي تشتك هبو زيدا نبون زيدا هنجي مثلا هنجي كوفاري دنگ بناوي مديا غنشي هنك كوفاري دي هبون جو جار جار بكردي جد نواده هبون هنك بشكي جواناغا بس دنگ بكردي بو دردكت جواناجي حتى يكي سود وردگرت يعني براستي يكي گرك اگر تعبير جائز بيو قد براس سرات ريك درباس بيو القاسي زحمتي و تبيرا من برتوك بتركيا اسماعيل بشكشي كردستانا ام بيجن بندست حتى قوم اخوان يعني تبيرا ما تشن هوالا الهفدو مش هفدور الريد كر اللي حتى قوم الريجيت كر ما بدزيش هفدور الريد كر تفقو بزمان تركي جيبو بزمان تركي بو و يعني زعمتيه كولو السر قال هاتبو تشكرن بتهيبت بشتي دوازدي ايلوني كو قوتنا كشورشگري نكردوار يعني قوتنا بتركي جيبانا بهن و تشيش و تاما شورشگري جيها بانا ايدي تبخوش ترساي قوت تخلي بيچيان توير خوب بيچي تشتكيلو جابو بتركي مقالك جارات نيفيسان هلبستن من نيفيسان هلبستنا جو زيدا مجي نزاني بو بريوال كودي يعني هناك افينداري بون هناك الروشا باجاري جو ازليج دايك بوما من تاني زمان اللي هاجر از راستي بيجي منزاني ببريواجي لكودي بس محج واتكر من نيفيسان وهفال ما فالي دورا مجي حاجه يتكرن يعني تقول تخش نيفسيني بس بتركيو اري نفساندن شخوا جوان تشتي دفكي ايجو وك جيدر مثلا دست نشان كر دكاري بون ببن مثلا ام بيجن بنجه جبو نفساندنا بكردي ايجا يعني بنجه كتشاوا وكا اجرت وكا ويجو ادبيات بفكري
يعني از کەسێکی لەمە گۆ کوردی بێ هەما چلو بێ ئەس حەجێت کەم لێ وەکە بنگەهێکەش بۆی وێژە و ئەدەبیاتێ هەنێکی چەرچەوەیەکە تەنگ بوو بڕاستی یعنی گوتنا دەڤکی و ڕۆژانە بوو ئاخافتنامەی کوردی ڕۆژانە بوو ji ber dema got helbestekê bi çêş û bi tam karibê binivîsênê divê hinekî ji wêje û edebiyatê jî bi te re hebe yanî ew gotinê devkî tenê têrî nakin hele ya menî got di nav skak û kuç û kolanê bajarê xwe de bi dayîk û bavkê xwana re bi hevalê xwe re biaxivin li gora min ewna têrî helbestê got helbestê bikemilênê têrî nedikir ji loma jî lawaz dima hinekî zeyîf dima kengî li cem te giyawê radeyê gotkarî bi wê helbesta got niha mesela divê pirtûkê de bicî girtine kengî li cem te giyawê radeya hanê gotkarî bi êdî tu biryarekê wiha bide ji îro pê de ez dikarim êdî helbesteke li gor dilê min dixwaze û ev ziman ev peyvên vî zimanî êgo heta niha mesela hene dikarin têra hestê min bikin kengî ew hest bi te çêbûn yani ew hesta ku ez bêjim peyvê min û nivîsandina min û têgeha min û zanistiya min têrî dike got êdî ez helbestekê li gora dilê xwe û li gora helbest heza biafirîn rastî hêjî min re çê nebûye yani ez dixwazim ji vê jî hê bêhtir dikarim binivîsînim yani ev dîtina te dibêje tu bi awayekî felsefî te dibêjî ya jî te bêtir te aliyê wê ji ber got zimanê Kurdiyê te dibêjim ez baş tê negihiştim yani ez naxwazim bime kesekî mütewaze bi rastî yani ha bêjim ez dixwazim mütewazî bibim na lê zimanê Kurdî eger ez helbestê xwe pirtûka xwe dixwînim zimanê Kurdî ji vêna gelekî meztir e ji vêna gelekî bilindtir e û ez bi xwe xwehê negiha ez bi xwe qebûl nakim got ez gihabime wê radeyê got ez heqê helbesta Kurdî bidimê de lê ez vê jîkê baş zanim destpêkeke baş bû û ez li cihekî başim jî hem bi nivîsandinê û hem jî bi xwendina helbestê û ez vêna razîm ez dixwazim vênakê hinekî pêştir bixim berî wê tu hewildanên bi zimanê Tirkî çêbûn yana min nivîsandibû bes min nexwendibû qet min nexwendibû bi zimanê Tirkî min helbest nivîsandibû li cem min gelek jî hebûn vêce tevî serpêhatiyê her mirovî hene serpêhatiyê min jî dema heştê û sîya goz hatime girtin hinek helbestê min hebûn hê em bêjin piçûkaya xwe de min nivîsandibû dema got ez girtim dayika min rehmet li miriye û lê jî bê hemû şewitanin pirtûkê min hebûn hemû şewitanin ew jî di nava de şewitîn helbestê min jî got Tirkî bûn hemû çûn paşî hatime Swêdê sala not û sisiya li kampê bûyerek derbas bû lênûsa minî helbestê winda bû hevalekî ez zanim yanî ji ber min rojnivîsî dinivîsan bûyerek serî re derbas bû ewîna got berkî ez wê bûyerê dinivîsênim ji bedêla got lênûsa minî ya rojana em bêjin bibe bavêje ya helbestê avêt û min kir û nekir ew jî çû helbestê min dûr de çûn dûr de Kurdî baş hebûn min başî nivîsandibû bi zêdebûn bi Kurdî nivîsa minî bi Kurdî ez dikarim bêjim salê notî wa dest pê bû lê li Swêdê bêhtir me pêşxist hinekî diwarê nivîskî de hinekî pêşket belê çavên zeytûnî jî ev pirtûka yekem e heta niha ev derketiye lê ji bo çavê zeytûnî destpêkê min dixwest ez li yanî çîroka vê helbestê bipirsim çima çavên zeytûnî belê çavên zeytûnî weke gom got salê heştê û heşt û neh û not û yek û du bi rastî bûyerên ku kujer yani faîl û kujerê wanakê diyar bûnê dî kî dikuje çima dikuje dûr de însan hatin winda kirin însana qala bîrê kezabê dikirin însana qala çalên bêbinî dikirin însana qala gorên komî dikirin ew ji min re her tim bû weke pirsgirêkekê lê çima çavên zeytûnî yani çima ne gorên komî çima ne bîrên kezabê çima li Swêd ez bawerim teqrîben berî 10-12 sala bû dibin sîwana Komeleya Kurdî de komisyonekî malbatê şehîd hate durustkirin dûr de ez jî beşdar bûm weka kesekî endamê komelê mijar
مالبات شهیدا گو کمیسیون خو درست بکن و شخوا مجارا کسی وندابوی و گوره کمیت سریم ده هرتم هبو من هلبست نویساند بو بس ناوی هلبست نه چاوی زیتونی بو دور ده جنك دايك كي قد از الكوري خو بچند سالا گريام و از كوري خو ببينم چاوي كوري من زيتوني بو او قوتن من حسكر براسي من ميزان بس من كسا او قوتن قوت من نديد بس او قوتن هاتا برقو هيمن و باشي من ناوي وي هلبستا قو من شخوش نيفيساند بو چاوي زيتوني كملان ومن ناوي ناخذ چاوي زيتوني تبحث دايك شميه ديك نا دايك مالبات الشهيده او بخد ناف دايك شميه وادجي مابو لي جبوني جو اوجي باز دابو مشخت بو هاتبو سويد دنافوا كوميسيون مالبات الشهيده دا جي خود قرد دما جو وجه او جوتن جوت غاز الكوري خو غريام وازي ببينم چاوي كوري من زيتوني ونازي ببينم او باندورا كخول مكرو منافي هلبست خصه چاوي زيتوني يعني برنامج مد نورمال يعني هلبست خوندن تشين وهاتن ان لي مخص بو تايبتيا و مجار تايبتيا و هلبستي جبو اف چیروکا تا گوج يعني ام زانبن بكا بچ اواي بويه هلبست اگر ام تقاربن لهلبستا چاوین زيتوني بخوا گهداري بكن و باش به دوره مي وگرن اخافتنا خو ديسا دوام بكن چاوین زيتوني بو مدايكا شميه وينين انت دستي من دا كولان لتقريام جارجاران چاريا من سري من بو مدايكا عاشتيه اللي هر تم لتقريام كتم من بوتينين بيجين بشيري ديلا قران مزنبونا لأزهر دم قيريام ولتقريام نابتا لزاروكين خكرن تم مامي دايكين دبو هاران دا ولدين وچاوين حمويان زيتوني بون او جيت بيدا دا بر بروجي وهاتن يكو وفانا قريان چاوين تين زيتوني واز اللي بجنا تدقريام دبيرين بيبني دا بهستين خوين دايكتي ماچما تيران ناني مقيرينا تجمن را ماچما ناتم رئف كلامن او چاوينتين زيتوني هركي لي لبرمجان من شبين بيتا كولانين بيتا جيانا بيتا دقردني دا وكا كسرك بحسرتا ببابلي سوكين بايزان را هز لدورا دارو دفيان للتقريام جهل نوالا قصابا و جهل مزلين بكسان دبن شوقا ستيركا كروان كجان دا ازل تقريام من هذين خوا بتشافينتين زيتوني بدهونان من نزاني بكو تشليان باران دبو برفا خويا بور و باك لپو بسر بدناتا دا و دپاي دا تموز تباخان كلان دبو گردناتا بتيريجين خوين رنگو او چاوین زيتوني قل او چيچك پشكري بون لسر سنگاتا د بهاران دا او از دبيرين كذابه دا لچاوينتين رجياي دگريام بچاوين خوين كيم نظر من كون ودان و از لبهنا تدگريام دبن بومبين خردل دا هستوين و خل هفدو پیچابون دگورين كومي دا و چاوين زيتوني رجيابون ومن نزاني بوكاتو كيجاني هون دشبهانا هفدو چاوين وحميان زيتوني بون هون بونا پنجره هيفي كومك هستو و دو چاوين زيتوني قالك سباس تنبرن دنيا يكدن إجانا جرمايا هلبستي مديسا فقرن سرما لناف سرما دانو ستندني ولو هناكي زحمت جي لوقتي قلت تخوند ولو برسك دهات بيرامي يعني
gelek carî tê gotin got helbest yan jî nîvsandin çi qasî got yanî yek ew qasî çi qasî kûyr binîvsîne, çi qasî berfireh binîvsîne, çi qasî hemû giraniya xwe bide nîvsandinê jî wê nikaribe bigihê radeya got mesele te hestê dayîkekê yan jî behsa giraniya mesele şehîdekê em bêjin bike. Vê mijara hanê gelo yanî nizam tu lê çawa diner gelo yanî helbest nîvsandin yan jî rast e got merov pirsek wiha bike bê nivîsandin dikare bigihê wê radeyê gotkarî bi hestê dayîkekê got kurê xwe yan jî keça xwe ji bo welatê xwe ji bo doza xwe winda kiribe dikare heqê bide dikare wî hestî ragihîne. Na tiştek tenê ez dixwazim bêjim yanî em hemû bavin yan dayîkin yan kurin yan keçin yan jinin yan mêrin ez bahor nakim ti kes dikaribe wî hestî bênê ziman dema ku kurekî te yan keçekê te yan evîndarê te yan werhasî kesek ji mala te bi taybet got zarokê te bê winda bû bê û tu nizanin ber kû de yanî çû birin tu zanî kê birin û gotin ew ê vegerê bes nevegeriha. Êdî ez bahor nakim ti rewşenbîr û ti nivîskar û ti helbestvan û ti kes dikaribe wî hestî bênê ziman dema her carekî got deriyê te lêkeve tê bêje ew. Yani heger tilbenda kesekî jî bê û ji te re got bê va ez têm jî û gol derî bixê dilê te bê tirq tê bê acebe ew gelo ew. û ev bi pênûs û bi nîvsandinê û bi rastî bi gotinê jî kê mirov nikare bênê ziman. Ancak mirov bikeve wî warî da û ew bûyerwerê serê mirov wê demê mirovê fêm bike. Yani dema yek tê pirsek wiha dike mesele dibe li cem Kurda ew qase qehremanî heye ew qase şehîd didin ew qas qurbanî didin ji bo welatê xwe ji bo doza xwe ka nivîskariya Kurdî ka berhemên Kurdî ê got mesele vê van bûyerên got dibin van yanî qehremaniyên got herkes bi çavên xwe dikare bibîne pirsek wiha rast dibîne got dema got têkirin yanî yan jî tu rewa dibîne got yek pirsekê wiha bike. Ez bêjim yani ev pirsek ne şaşi gel. Yani şaşî tê li gora wê çerçeveya bîr û hest û çerçeveya fikrê mirov dimêne. Yani otana gol welatekî gotilê jiyan dike qehremanî û êş û kul û derd hebe heger ti nivîskar bê yan rewşenbîr bê tu mecbûrî vêna bênê ziman. Yani û di baweriya min de nivîskarî û rewşenbîrî jî yani herkes karê binivîsîne. Herkes karê binivîsîne nivîsan nivîs karê xweşî binivîsîne. Bes rewşenbîrtî û ew tiştê gol dora te dibin tenha bas kir qehremanî. Yani ji xwe gel wê qehremantiye dibînê bi çavê xwe dibînî. Êdî pêwîst nake gorê nîvsandin jî û pêwîst nake gorê gotin jî lê Çima dîtinek heye dibe ji bo dîrokê gerek ev tişt bên belgekirin yani. Yani divê ji bonî dahatûyê ev tişt werê dokumentaskirin yani werê arşîvkirin, werê gotin, werê nîvsandin ev rast e gerek werê gotin. Lê êdî gel wa qehramana dinasê, gel qehremanê xwe jî dinasê, gel rê û rêbazê welatê xwe çawa hatê vê merhelê wê najî dinasê. Vê ji otana got mirov bêje bê pêwîst nake yek binîvsîne dîtname de gerekek binîvsîne yani otana got rewşenbîr nenîvsîne helbestvan nexwênî nenîvsîne kesekî wî çaxê em karin bêjin zimanê me ji xwe heye jî pêwîst nake em ziman jî binîvsîne ji xwe heye. Yani tiştê got hebe jî gerek mirov binîvsîne gerek ve hinek bi fantaziyê xwe hinek bi hinek dîtinê xwe çêşeke cuda didinê da ew tiştekî de lê ez bêjim gerek werê nîvsandin. Belê. Gerek werê nîvsandin. Dema meroj serpêhatiya te ya vî warî de didare mesela em bêjin di wekt vê jiyana te navbera du cîhadê hatiye parvekirin. Yek jê welat û yek jê jî em bêjin derveyê Swêdeyê bi taybetî ji not û siyah heta niha. Gelek kes jî
پرسک بوی آوایی دکن ولو گو جبو کسکی گو تکلیای نفساندنه هیه دما گو ج خاکا خو ج آخا خو دور بکوه او چافکانین نفساندنه آفراندنه جیل جموی هنکی تین مچکاندن یعنی جی تین پوچکرن ایتجی مثلا 2016 حتانی گو اف دیوانت هلبستا در کتاب پرتوک تفیدی تنه چاوا دبینه حتی چرا ده راسته او کسی گولو دبیجن یعنی گو یک نویسکاریا هلبستفان سر آخا خوب مینی یانجی در و بخوجی دکاره به چافکانیش بو آفراندنه نکو ولات تنه نه در بخوش دکاره به چافکانی براستی از نبوی نارم کومروف دور بکوی بالعكس از بيجي دماغ مروف دور كذا بهتر حسرتك يكي بوجهه قدجه قطب ويا بيفتي جريدان حسرتاتا زياده دبي ل نيفساندن اونا او بيرو بوچونو فكري سري انسان ده هنك انسان هنا قالك تشت سري واضح قالك تشتي بدو خوش وسبحيجي هنا بس واتشتا نكارن درخن دربه يعني او توانا بوارا نينا قو درخن دربه هنك جيجي بوار هاي قو درخن يعني جيه نبي بانك يعني ياكلوا ولاد بيانجل درفي ولاد بحطاني جو كاربه يعني وقت تقوت بحسرتها هانج تكاربه بماتريالك بو نيفساندنه تكاربه مجارا نيفساندنه يعني جبرقون ها هنك براسي تكنيك جي بيشكتي انسان دكاري قالك تشتا يعني نيفساندن دما قلت السر جي خو خاك خو بلكي دواري گوتن و ویژه و ادبیات و هنگ گوتن عادت بهتر تکاربش کسی رسن یعنی گوتنی رسن تکارش کسی کون و اختیار و در و دور لگندا بگره پیدا بکی لویدی او امکان نینا لین ها اوش چه ویه تکنیک پیش کتیه یک تکاره استفاده جوی تکنیک جیب که براستی لی شخو تنا گوتل سر خاکا خوبه و جه خوبه و تبخوب و آخر سروی آخرونه و آخر مجول بی تشتکی جدایا لی از بیجم به هنر کارجی برواجی چقدر دورت کوی بهتر او حسرت ترچید بی بلکی از دولت بانه بلکی من او پرتو نزانم یعنی از نها جسارت ناکم بیجم لی بلکی برسامجی او بجلگور سر پیهاتی آتات تخمینات چید وی والد یعنی تخمینام از براستی از نویرم بیجم لی از بیجم بلکی الولات بانه از زیده سر ویتشتی نسکنی بانه جی بلکی ابو بانه مجارا منی سیم و چارم و یا یعنی جا دویم لی ارين هات كاري بيجي بشتي وقع صال يعني برتوك دركت حتى ها تشمانا يعني لي جانا جي تشتن هنا دفرنا درت كفن هيك نزاني كنجي الكوديش بوي شيك نزاني يعني بيف جريداي دلي مهيا ام هناكي بحثا سويدي ونفيسكاريا كرديجي بكنج برغو زيدي 20 سالايت الفيدريه هناكي يعني شخوا تكستنا جو هر تشتي دزانل سر في مجاري ولو للجور شاف ديريه تا يعني از فان برسادكم هجر هنا كي مروف بده برهفدو يعني د سالينو تو سيا دماغو تهات في دري ولو و اف برسهاني همات كاربيج ميفان مي ال سويدي بلكي از حمواجي بكم هر يك الجور شاف ديريه خوا يعني ببيجه اگر بدم برهفدو دسبيكا سالينو تي وقت جو تهات فيرو هنکی رولک سوئدی وکو جهد نویسکاریا کردی ده برهمین کردی ده هبو او سالن یعنی وان 10 سالن داوی هنکی روشاتی گوهرتن گوت هر دو قناغا بده برهفدو دیمنک چاوا تی بی رسم کرن نها از هگر راست و کرد و کرمانجی دیتنا خو بجم تشتی گو مدیتیا دماغو از هاتن ویده دواره زمانی کردی ده هنک کس هبون گلکی الپیش بون يعني نجو أول بيشون قوتنا كاد بجهيجو هركس نبيني يعني كور اللي زحبن كسيجو حول بن قيمة يعني زماني كردي زماني كي دبن باندورا دولتي داغر كرده بو أو زمان هر حتو فتساندن هن كس صالح شيستي وادا هاتنا فيديو وجوينا هن كي سود ورقرتن از نجو برهمي وانا بتشوتكم از نجو نيفسان نيوا بتشوتكم نا بالعكس يعني كيف كردي تشي نيفسان بي او جبوني محموشكا رومتك وقراكم لي خودي دركفن الدور ده بروبلم نينا لي هنا كاجواناكي اف مجار بمجاركي وكا هوبيه فيجي جريدان وهنك برجوندي خوني الشخصيجي بفيفا جريدان لي ايدي بشتي دمكي د كردستان هنا تشتي جدا تشيبون تبكي ونكي ناوكا نفيسكاركي وكما مستحليم يوسف تلفيدي تبكي ونكي جنيفيتا بهتر جي بولات فجريدا جنيفيتا بهتر اري هرت الفيدي او انسان
دبن باندورا ولات دمان ولات شورشك دسبيكر انسان اخر ادي جبوي ولاتي خوين تشتي گلكي بيروز گو ما جبوني وانا جبوني وات تشتي خوي گو مجن جاني خو ما خلاص كرا مات نفيدي بجوا انسان جاني خو كرن فداي ولاتي خو دنابا في شورش ده ادي في شورش بخو روشنبيري خوجي افراندن في شورش بخو نيفسكاري خو و شانوگري خو هلبسواني خوجي افراندن ادي اف كتنا بلانات دوالا اف كسي قد دسبيكي ده مثلا قالك جارت بجم قالك انسان هنا قو ازانم جبوني وينيكي قو بفرانسوا ميتران وينيك شاندنا لسر شاشه تلفزيونا تلفزيوني تركا حتى ترى تششوانا او ناش خور خصنا وكا جي سود ورقرتني ادي او هو خلاصتكي جبرچه جبرگو ادي روشنبير نيفسكاري راستقين دركتن او بچكي باندورا وانا كيمبو لسر برساتا مقوتي او كسي قوب كردي نفسان الحموج بوي ما تشتي برومتن ام قراك براستي الواخد دركفن لين هذا جبرقو او برجواندي الشخصي برجواندي قويك الشخصي خويا جي سود ورقري هناكي كيمبو او كس نها بتشكي جدا ديارين بجا كسينو دركتنا گریدای ویجی هنک به مسئله گریدن با آلیکاریا دزگهن روشنبیری دولتا سوئد و جولات اوروپی دن بهتر آلیکاریا و مسئله دکرو دوان سال داویه ده اف مسئله هانه هنکی هاتی گوهرتن حتی چرا ده اف دیتن راست یعنی دانوستندنا به یعنی به تشویق کرنا نویسکاریا کردی ده و پشتگیریا برهمین کردی و چاپ کرنا وان برهمان مثلا السويدي برج نها چیتر بو یانجی تشتک دوی مسئله نهاتی گوهرتن یا هات گوهرتن روشا کردا بو گوردیتنا تا چاوا بو مثلا لگوردیتنا من یا گوهاتا گوهرتن روشا کردا بو روشا کردا گوهرتن دزگاه سویدیا خود ایش کرن مثلا وکه چه دولتا سوید تشتی گم مجه فهم کر اگر ته حتی بنفسانه تجی که نفساندنه دروی سیاست بن دروي ايش الم وزورداريه الولات الملت الجهه تدبي دروي وانا بي اليكاريا مادي جدي حتى لايدي جها مرحله كي جو او نيفسكاري كود نيفسينن طب بديتنا من يعني ازولد بين ديوارك ليكرن جو ايدي او كسي جبوني برجواندي خوني الشخصي وهنك از دیست بیجم سری که بیجم از کیم نبینم گوته پس نه گله که یان پس نه کیفروش که یان سر برخکا بنفسینه یان سر خوزای بنفسینه اب حمود تشتی گلک باشن بس وطنا گول ولاته تا سری انسان ورجه کرن وطنا ولاته تا باجار ورن شوطاندن ویجه گوت بحثا بك از فيناش كرت بيجم الحساب السويدي اجنا الحساب واد دزگاه السويدي اجنا جبر منفعتي واني سياسي وعبوري هنا بو دولتا گوته دخوازه هنك تشتوي درخ دربه دماغو افچه بو او کانی هاته گرتن دماغو او کانی هاته گرتن اوا کسی گو قالا هنك تشتي ديت کرن گو دیست بجم نکی من اما تيري ملت ناکن تيري گل ناکن يعني مرود کاری بیج او پشتگیریا آبوری بتایبتی یاگو جدزگهن سویدی بو برهمین کردی چه دبو يعني دبن بهنك مرجان او آلي كاري دهات گرتن بهنك شرطان دهات كرم يعني مرولوش قوتنا تفهم دك تشتكي وها هبو بيجو من هبو يعني برينها از بيجي من السويد بخود قوت السويد بخو يعني كسي كل ولاتي خو الشورشجري هري بلند بي هري برز بي هري شورشجر بي للسويد او بخي وكا مي يعني اف قوتنا كسويدي قوتنا كالفيدي هاتي قوتن دناف كردادا جيتي قوتن مثلا الباجاري قو ازلي لوبصالا هنك كسي روشنبير يعني سياسة مداري كرد هبون مبخو گهدار کری مبخو حس کریه گوتی اگر مظلوم دوغان جوری وی باجاری اوی نکاربه لسر ناوی نکری خستنا سیاست بکی جبر او دزگاه او کانی سرکانی دستی واده بون جبلدیا حتی پارلمانتوی جبر او هات بونه ویدی و اول حسابه سیاست سوید جداد يعني جو السويد دنا بين خو دولتا كو تقلاوات كي تبيجي في دولة ظلم وزوري المتكي قال لك بالكش مثال جبيجم كسكي از ناستكم دما هاتي بدي التجا كريا قوتي از ناس سياسي ما اسلامي من سياسي وبس از ناس سياسي ما اسلامي هاتا كشتن مبازده تبحث جنكي جنكي اسلامي هاتي كشتن مبازده قلتنا ما يعني التجاتا تشاوا قبول بكن قلت يعني ولا فكري قلت يجبوني منو زاروكيم كي جان باش بما بيبدنا او انسان وك السياسي هاتي قبول كرن
يعني پاساوی رئیس دوکومنت گود بجن یا سیاسی دانه دا بس گلک انسانی گو سیاسی هات نویده رونشتن جنه دانه وانه يعني افتشك قالك بالكيشن هات كاري بيجي بمجارا كيم زيد الحمو ولاتين اوروبي تشتين ليه السويد هناك بيهترا السويد براسي هناك بيهترا هناك من افنا ديتيه من افنا قالك دفرات ديتيه مجارا برنامجنا او مجارا اللي متقالك دفرات ديتيه جو السويد باندورا خوا للسر واكساكريه جو بيجن اون دنا بين وا دولتي جو تيكليا مبواره هي زيده بوي مجارا على قدر نبن يعني شخوره بحصا ادبيات وجو زمان فلان بكن بس بأوايكي جون وا دولتا بي كيمنا كنجبر دماغو كيم بو برجوندي من هناك ضعيف دبن دماغو ضعيف بو في الحسابي من هاي يعني اف شرط دايه بيشيا وا نيفيسكار وامجن روشنبيرين كردستاني هاتنا دقلك برهمي وادا او تشتيقو هاتبون يعني او جبوي شهاتن قلتن ولاتيما دربك عسكري تشيبويا وقنت شوتن وانسانات كوجن وانسانات دخلنا زندان هذا بس تمزني كيم جوانا ازنا بجم كسكي وتناز بجم كسكي انا حقيقتكم بس قالك جواناجي بحساوي تش زيدنا كريا لتفولوجي قالك نفيسكارين كردي ساجي هر چنديل سويدي دجيان 20 سالي 6 سالي دي ساجي ميناكا قندكي دونو محمود باكسي مثلا بيتر لسر ولات خو دنيفسان دنو بيتر بمجارين قول وليت ربون هات يعني جريداي بون تفويجي بله يعني نعم قلت عند سبيك قلت بيجم قد كسيكي تشتغلني نفسان دي افنا حقيقة لي او كسي جو هاتبون فيدي جوي ظلم وزوري هاتبون جركا دستيخو قربانا قركا دولتي دا دولتا جو جي باز دانا وجغين يوي مجاري تم مجار شوار نكربانا جبر دفش هرتشتي خبردان وحمو ساقطمان حمو دي اشكنجارة درباس بون حمو دفش زاروي خو زيتشي خو بتشير زور وزحمتي جهانا في دولتي اللي بشتي جهانا في دولتي قالك اجوانا كي تديت يعني دف جوي سياسات بردان يعني هناك الهمبر دولتا داغير كر اغو جي رافيان جي هناك نرم بون وبحثا واتشتا نكر نجبوني كو او تكتنا فكري ام فقرن ويدي سما بقرن يعني جي ام الفيدنا اف دولتا السويد قبولناكي جو ام يعني جي بشتقد ياما ناك السويد قبولناكي برجوندي سياسي وبرجوندي عبوري وتكليوان دبلوماسي بفدور هنا وكرد كسي بيبشتن ويتيمن بله لتفولوجي يعني چما السويد ولو دناف حمو ولاتن مثلا اسكندنافي واوروبي بيتر ديسا سويد لبيش بود آلي مثلا في مثلا نفيسكاريا كرديد و برهمين كرديد و چاب كرنا و زمان كرديد ولو تفقو بلكي هجمارا كردا مثلا الولاتا كي وك ألمانيا سويد پرتر بونجي گور دیتنا تا يعني چما ديسا سويد لبيش بود تفان تشتي گوتا گوت نها تريد هر دولتك مسيونك خواهي هر دولتك نافك خواهي هر دمات قالا دولتك يتكي هنك تشتينا بيراتا اجبر تشتيواني رابردو نها السويد بخد دولتك اولي جوهرتم بمجاري ويجا وادبيات وكسي بندست وكسي ام بيجن هيد الشري فيتنامي دا مثلا بالمي واناكي ولف بالمي وا جوهاتا كشتن فيدي سروك وزيري واناكي دميدانا دا قالا كسي بندست كريا وكسي شورش يعني شورشجري كريا والهمبر داغر كرا يعني اف مسيونا كوايا جو في اليكاري بدن كسي كو جوالاتي خو خويني بونا وبري خدانا فيدي لهرتم في دولتي هرتم او شرط او بيوان دانينا اللي جبرجو دولتها سويد او مسيوناوي هيا دولتين اوروبا هناك بهتر اليكاري او تشتي تشرشوا قوت بيجي قالوا تا رومانا باف نازياني بيراميا ستوكهولم تشديتيه بيجي يعني كشتناول بالميجي باوايكي كتستوي كردان از باوردكم نولو بلي باوايك يعني تشوا نو كتستكرا كردا دا خستن وبخوي زانغونا كردا افتشتي كريا باوري امد الدولته كده دماغو كسكي وكا سروك وزير وري كشتنو نوي درخستن كي هاتي كي كشتيه دولتي بخوكريه قبل كوجان دولتي ببربي يعني اگر السويد سروكي وزير دولتي سروكي وزير السويد تي كشتن واستخباراتها بينا نكاري درخي كي كشتيه صدي صد استخباراتها بخوكريه قول نكاري درخي يعني درناخي ناخواز درخي جلو ماجي يعني صد باف جوي مساله تشكرن صد باف خصنا السكرا كسي الكوليز دا جانا جي قول نظام مشكودي هاتنا جار في بويري ت باندورا خل سر مثلا
پشتگیریا برهمین کردیان جی نویسکاریا کردیان جی کردا بگشتی کرگلو این مقاله و بویره کرج برگو افتدید نمجارا برنامه میلیش برگو رومانک لسروی بویره هی مگود نه هگر تبیجی دیرکت یعنی دیرکت تسیرا خو لیکر نه لی اندیرکت لیکر اندیرکت چا وکن هم گوت یعنی چرچوا من اوا از سویدم از آلیکاری دم دالی ویجه و ادبیات و زمان و فکر و رامان هر تشتی از آلیکاردم لی چرچوا که من جهایا باش زیده 20 ساله تلوی داره تو نزیکایی نافکار کردا و دزگه هوان ده اگر ام بیجن تکار دیمنه کی جمر نهاورو رسم بک کردا جبو زمان خوش بو دزگه خوی روشن بیرید وان 20 ساله گوت الوربو لگور چاف دیریات چکرن کردا دکاری بو هی بهتر سود جوی امکانا لسوید ورگری براستی نگرتن بتهیبت جی د سال پشتی سال هشته دا دربا عسکری گو انسانی ج دولت ترکیه و جبر ظلم و زوره و بازدان هاتن بر بسوید دا کسی گندواری بون کسی کو تعدی و ظلم دناف ولاتی وادر وابو و نزد باجربانی بون گندواری بون هات نوید او کسی گو خب ناوی روشنبیرتیه و ام بیجن نویسکاریه داوون دا پیش دکاری بون گلک دمو دزگاه جوان کسارا آماده بکن لی اوانا وجه دجی تشتکی بون دما گوت بوی دجی تشتکی گو گل پیره ایدی تتند بی او کس مثلا گلک جوانا از ناست کم ماموسته زمانه کردین الدبستانه بس المالی بزارو که خورب ترکی دشتان از گلک ناست کم از چما مالی وانا از زانم گلک جوانا نویسکار کردین پرتوک درخستنا بس دناف خدا به حوالی خورا به مالا خوا لمالا خوا و کردیواجی گلک باشه یعنی کردیوانا نگونینا بتركي تشتغلن لجورا من نب سويدي جي بتركي نا بتركي فجا السويدي شخوا يعني او فجا مجارك دي يعني زاروك دنا بين دوسي كولتورا دا دعجقن يك درب السويدينا المكتبات السويدينا لمال دي وباف بجنهم كردن وبتركي قصتكن ولكولاني السويديه ودمزين كسي عرب اصلا دي كسي عرب دما دغنا افدو بافدور بعربي داخفن للمال المزين دي وبافيو بافدور بتركي داخفن او بخوشي بسيكولوجيا زاروكا جي تسيري لتكي براستي او كاري بسيكولوجا اللي تسيري لتكي يعني اسكن بيجم كرداج فينا زياده سود نورغرد مع الاسف نهاج برگو برنامه بر داویه دی چو یعنی دمجی زو درباس بو پشتی چاوین زیتونی چی ناف دستیت دهی پشتی چاوین زیتونی نامن از خوازم رومانه که بنفسینم از گهام راده کیجی لازنها سکنیما از رو کن بجم ازنها سکنیما من رومانه خو گهاندیه حتی دورکی گواس کاربم ایدی هنکی وک اسکلتی من چیکری سن گوشت و دامار و خوین و وانا پی بکم گوی کاربه مزین خاطش به چیه د سری مده مجارهیا و من نویساندیه باش جز پیدا چوما اللي براسيش سببها هنك تشتا جبرگو دماغو از یک جوام هاتم ویدی دناو کاری کومالتیه ده من جی گرت و اف کار هنکی آستنگیل پیشا من چید که گواز کاربم به عالیه ویژه و ادبیات و کلتور وانا که مجور ببم جوی که جی بچکی آستنگی های گواز خلاص بکم هیویا میا هیگو دمک نزیک ده تفی مجول بونا تجی خلاص بگی بردست خوندوانا گلک سپاس بو حدنا تا یا برنامه دما مقدیم نچارنگو خاطر بخوازن سپاس بو وجی تماشوان هجا حتا برنامه کردنهم من خیر و خوشیه ده بخاطره و